إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد. Prvo mesto, neizmerno zahvalnost na Allah Đelešanu za neizmerni i golemi blagodati što ni dade na nas, što ne napravi da vidimo od ovaj ummet, ahir i posleden ummet, će vlezit vo džennet pred site ummeti. Mnogo zahvalnost da mu pravime na Allah Đelešanu što ni ovozmoži da go dočekame ovaj mesec Ramazan i Šerif, mesec na rahmet, mesec na milost, mesec na magfiret, mesec na oprost. Mnogo ljudi nego dočekaju ovaj mesec Ramazan i Šerif. Allah na nas ni ovozmoži da go iskoristimo ovaj mesec ušte ovo vreme što ostana. Vidohme сега imahme dve dženaze. Mnogo ljudi nego dočekaje isto. Kako što kaže bratot, денешна тема на ова наше зборување ќе биде битката на Бедар и својствата, сифатите што ги имаат тие верници кои беа присутни во оваа битка. Муслиманот, верникот, треба да ја познат својата историја, треба да знаат какви биле неговите предци, какви биле сахабите, каков бил пегамбер алейхи селам, како тие го живееле исламот во нивниот живот. Не е исламот само за да се знаат, исламот е за да се живее. Еден верник, еден муслиман, 24 сати во денот треба да го живеат исламот. Една од тие истории, еден дел од таа наша исламска историја е ова битка на Бедар, ова пресудна битка. Битката на ислам и на неверство, битката на иман и на куфар, битката Фуркан, кога се раздели вистина од невистина, кога се раздели ислам од куфар. Карактеристично нешто за ова битка, ние сите знаеме да се подсетиме. Муслимани во ова битка беа 313-314. Неверници беа над 1000. Ова е едно нешто што треба да го знаеме. Муслиманот, верникот, никогаш не треба да гледа на квантитет, на бројка и да се подпри на таа бројка. Сахаби во ова време, во ова битка, беа многу помалу бројни од овие куфар, од овие неверници. Али овие муслимани, овие верници во ова време, во ова битка, имае иман. Овие верници во ова време беа подпрени на Аллах Джелешану. Имае голем иман. И не е само ова битка. Многу битки из историјата што ги пренесувачи на таа историја. И Аллах Джелешану во Куран вели: Бисмиллахир-рахманир-рахим. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Само колку многу мали чети, мали групи на луѓе победиле големи групи. Аллах Джелешану кажува во овој ајет дека многу вакви групи мали на верници ги победиле на тие неверници. Овој ајет во Куран дошол за Талут, ради Аллаху ан. Овој беше еден војсковојџа. Али овие мали групи на верници треба да имат некои карактеристики, некои сифати и својства за да дојд помошта од Аллах Джелешану ке ними. Талут, ради Аллаху ан, кога излезе да се бори со Џалут, муфесири на Куран велат дека беше околу 80.000 војска. Али Аллах Джелешану ги кладе во едно искушение, ги кладе во еден тест, да види кој од ними вистински ќе веруваат, кој од ними има тамам иман, тамам вервање во Аллах Джелешану. И Аллах Джелешану вели во Куран:
Inna Allaha yubtilikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Velit Allah Đelešanu, kога излезе ова војска, му фестири велет, фати голема горештина, тие патоваа многу пешки. Дојдве до една река, многу беа жедни. Имаше жед. И Талут му нареди дека Allah Đelešanu му објави во тоа време на тој веровесник што беше, на тој пегамбер, да не пијат од таа вода, освен да земаат со раката малку да пијат. Ова искушение, ова тест за ними. И се напија многу, останаа малку. После ова непослушување на ова наредба на Allah Đelešanu, голем дел иште кога се напие на ова вода се вратие. Други додека одеа по пат, а трети кога го видоа на Џалут и негова војска, рекоа ние немаме сила со ова војска денеска и се вратија од ова место. Ибн Абас ради Аллаху ан вели, ние во битка на Бедар се броевме како војската на Талут, 313-314 од 80.000 останаа. И ова војска го победи на Џалут. И не само ова, никогаш муслиманот да не се подпри на број, никогаш муслиманот да не барат квантитет, него да барат квалитет, да се очисти самиот од тие везвеси, шубина, ноксани на негов иман што ги имат, да го поправи негов иман и помошта на Allah Đelešanu ќе дојде со него. Халид ибн Велид, значи не е ова само пегамбер алейхиселам и со битка на Талут, него има многу други битки кои што муслиманите ги добијат, тие бие мала група. Халид ибн Велид, кога го освоја на Ирак, на Персија, водеше 16 битки без престан. 1, 2, 3, 16 битки. Негова чета, негова дружина беше 18.000 војници. Првата битка што ја направи групата од неверници броеше 60.000. Последната на 16-та битка 120.000. Сиве овие 16 без престан ги победи. Памна е шехиди многу од муслимани. Со 18.000 ги победи овие сиве 16 битки и освоа Персија. Не се подпра на бројност, не се подпра на сила, не се подпра на негово богатство. Овие сахаби, овие верници се подпра на нивни иман, на нивно вервање, на помош од Allah Đelešanu. Сад ибн Еби Вакас, битка на Кадесија, 32.000 со него, неверници 240.000. Близко 8 пати, 8 војници на еден победи ова битка. Салахуддин Ал-Ајуби, Дауле Исламие, исламска држава, се собра војска да оди да ослободи Месџид Ал-Акса. Откажа е многу, остана е само 12.000 војници. Овие 12.000 војници ослободи Акса, е бране 70.000 неверници. Муслиманот треба да ги добие тоеве некои сифати, својства што ги има овие верници, за да биде успешен и во дујна и во ахирет. Никогаш муслиманот, верникот да не се подпри на негов имот, на негова сила, деме кога ќе ме поможи. Не, едношка верници, едношка сахаби во време на пегамбер алейхиселам се подпреа на нивна бројка, се подпреа на нивна сила. И пегамбер алейхиселам беше во таа битка. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. И на денот на Хунейн, битка на Хунейн, велит Allah Đelešanu, кога на вас ве почуди, ви се разубави, осетивте енергија, сила од вашата бројка, дека сме многу, тие се малу, ќе ги победиме. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. И теа бројка, таа голема бројка на вас не ви вредеше ништо, не ви помогна на вас ништо. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ. И кога се подпревте на ова бројка, таа бројка не ви користеше, вели Allah Đelešanu, и земјата и покрај нејзината ширина ви стана тесна и ги свртивте вашите грбови и избегавте од таа битка.
И потоа Аллах Джелешану ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Потоа Аллах Джелешану пушти смиреност ке пегамбер алейхиселам и ке верници, ги повика повторно пегамбер алейхиселам на верници, го поправија нивни иман, го поправија нивни нијет, дека не се подпираме на ова бројка, се подпираме на Аллах и Аллах Джелешану му овозможи победа. И истото се случи и во битка на Бедар. Во битка на Бедар, додека оде во битка на Бедар, пегамбер алейхиселам ги виде на сахаби. 13 години во Мека малтретирани, без јадење, без пиење, 3 години бойкот, јаде лисје од дрва, здробени, дујна ништо. 2 години во Медина исто ништо од дујна. И кога оде за во битка, пегамбер алейхиселам ги виде на сахаби, како се тие омалоксани, како се тие исцедени од дујна, како тие немете енергија, не се гладни. И пегамбер алейхиселам кога ги виде, крена негови раци, почна да прави доа. Аллахума иннахум джиаун фаатимхум. Ја Аллах, тие се гладни, ти нахрани ги на ними. Побара за ними малку од дујна. Ја Аллах, продолжи со довата пегамбер алейхиселам. Ја Аллах, тие се боси, без кондури, облечи ги на ними и без превозно средство, ни халица, коњ, камила. Пола војска немаше со што да оди во битка на Бедар. Без јахалица. И рече, тие се без облека, облечи ги на ними. Пегамбер сам се насекира кога виде неква војска каква. Али какви бе ова војска? Каков иман имаше ова војска? Ова немаше ништо од дујна. Ние денеска мислиме ако имаме нешто од дујна, ќе успееме во дујна и во ахирет. Не, без иман, без да се подпришти на Аллах Джелешану, не можеш да успееш. Со твои средства, со твој богатство, цела дујна да имаш, ти не можеш да успееш. Сахаби му рекве на пегамбер алейхиселам додека одеше во битка на Бедар: Ја Расулуллах, ние рече нема да ти кажиме тебе како му кажа Бено Израил на Муса алейхиселам. Што му рече Бено Израил на Муса алейхиселам? Му рече, требаше да се праите на војна, му рече, одајте ти и твојот Аллах, борете се, ние ќе ве чекаме тука. Него рече, ние, ја Расулуллах, сахаби му кажа на пегамбер алейхиселам, ние ќе одиме први, ти ќе идеш после нас. Вакви бе овие сахаби, ваков иман има е овие сахаби. Али кај секој човек може да дојде некој шубе, некој везвесе. После битка на Бедар, од која се одигра таа битка, муслимани верници победници во таа битка. Дојде меселе дујна, требаше да се дели ратниот плен. Стана една гужва помеѓу сахаби, стана една нетрпеливост помеѓу сахаби. Ова беше прва битка, нема е пропис за ратниот плен. И почне да се расправаат меѓу ними. Аллах Джелешану во веле муфесири во битка на Бедар дека го објави сура Анфал во ова битка. И ова сура го започна со еден ает како прекор, како опомена за верници, како еден мал тест за ними за воиднина што ќе ги чекат. Аллах Джелешану вели во ова сура: Јес'елунека анил анфали кулил анфалу лиллахи вар расули фаттакуллах. И те прашува за ратниот плен, кажи му дека тој е од Аллах и негов пејгамбер и плашете се од Аллах. Немој да се секирате многу за дујна. Слушајте ја наредбата на Аллах и на неговиот пејгамбер за ова нешто. Ва аслиху зата бейникум ва атиу Аллаха вар расула ин кунтум муъминин. И поправете го вашиот однос помеѓу вас. Вашата мржна и омраза, вашето нетрпение, намалете го. Поправете го вашиот однос помеѓу вас. И бидите послушни на Аллах и на неговиот пејгамбер ако сте вие верници, вели Аллах Джелешану. Ова е нешто што Аллах Джелешану муфесири кажат, ги опомена за ова мало несогласување што дојде во ова меселе. Ова мала несогласица што дојде во ова нешто, за да не се деси нешто поголемо, како што беше после една година ова битка во битка на Ухуд. Кога муслимани поради тој ратен плен изгубија таа битка. Потоа Аллах Джелешану продолжуваат во ова суре и кажуваат 5 сифати, 5 својства што треба да ги имат еден комплетен верник.
За еден верник да биде тамам верник како Аллах Джелешану барат, се тие 5 својства да ги имат еден верник. Аллах Джелешану продолжува ти вели: Иннамал муъминуна аллазина иза ذُكِرَ Аллаху важилат кулубухум. Прави, вистински верници се оние, кога ќе се споменит името Аллах, нивните срца од страв треперат, нивните срца од страв се тресат. Секој еден од нас да се запраша, дали кога го слушнит име на Аллах, негово срце трепери, се плаши, дали кога слушнит езан Аллаху Акбар, негово срце се плаши, или е ленлив и немарнив на овај повик. Или кога некој ти кажува некој оџа или некој брат, Аллах Джелешану вели вака, дали ти се плашиш од теа нешто? Сахаби кога слушае келам на Аллах, збор на Аллах, се тресе, нивна кожа се ежеше, нивни влакна се крева од страх. Ова е еден сифат. Кога се слушнит име на Аллах, верниците нивните срца треперат од страх од поштовање на Аллах Джелешану. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. И кога му се читаат аетите на ними, му се зголемвит иманот на ними. Иманот му се зголемува. Вервењето во Аллах Джелешану му се зголемува. Други сифат. Кога ти читаш Куран, дали ти се зголемви твојот иман? Сега месец на Рамазан, месец на Куран, месец кога верникот треба да направи многу хатми на Куран, кога треба да се подсети. Дали тебе и мене ни се зголемуваат иманот кога читаме ајети? Ова еден сифат треба кога читат еден верник ајет, кога слуша некој читат ајет, да му се зголеми неговото верување во Аллах Джелешану. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. И на нивниот господар, на Аллах, тие се подпираат само. На никој други. Само на Аллах Джелешану тие се подпираат. Не бараат помош од никаков махлук, од никакво створение. Тие само се подпираат на Аллах Джелешану. Верникот ги има овие сифати, овие својства. Потоа Аллах Джелешану продолжи: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ише други сифат. И тие се оние, вели Аллах Джелешану, кои што го извршуваат намазот, кои што го обавуваат намазот. Намазот за ними не представува никаква пречка и го обавуваат во право време, му го даваат хакот на намазот. Зашто Аллах Джелешану во други ајет вели: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Тешко на оние што кланаат намаз, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. А не водат рачун за нивниот намаз. Никаков рачун не воде за нивниот намаз, за времето на намазот. За како го извршуваат намазот. Не се враштат назад да видите еден верник каков намаз правеше пегамбер алейхиселам. Сахаби знае каде имат кланато намаз пегамбер алейхиселам по негови солзи. Толку плачеше во намаз и знае каде имат обавено намаз. Абдула ибн Зубер кога кланаше намаз, птици од дрво застануваа на него како камен. Верникот денеска не е рахат во намаз, чека да заврши побрзо. Тарави, ајде хоџа побрзо. Сахаби не бе вака. Пегамбер алейхиселам се одморае во намаз. Нивниот одмор беше во намаз. Така треба за секој еден верник да стани намазот рахат, одмор. Да не го осетви верникот намазот како тежина. Да не му представја тежина намазот на еден верник. И еден верник треба да внимава на времето на намазот. Еден верник немој да клана сабав во 9 сатот, во 10, во 11 пред полден. Сабав имат време и тој треба да биде пар во џамија. Да се плаши од пегамбер алейхиселам хадисот што вели дека најтешки намази за мунафикот се сабав и јација. Тешки, му пред проблем Ти не го гледаш во сабав. Ова треба да се плашиш да не имаш сифат ноксан на мунафик кај тебе. Значи верникот треба да му даде хакот на намазот тамам. И сите овие сифати треба во совршенство да ги имат верникот. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. И од теа вели Аллах, види, Аллах вели од теа мие што му го дадовме, од теа мие што ги обскрбивме на ними, од што мие му го дадовме рискот, да делат садака, да поделат. Знај, брате,
дека твоето богатство не е твое, те е само мало време ке тебе да се послужиш, те е од Аллах Джелешану. И Аллах Джелешану ти барат од те да поделиш. Не да чекаме Рамазан да дајме садака. Садаката треба да биде присутна секој ден ке еден верник, да научи негова рака да дава. Еден верник треба да биде дарежлив. Сахаби дава тајно. Денеска ми е мој да дојде а не јавно, али сахаби бе тие што не знаеше никој дека поделиле садака. Кога знаеа дека кој дели садака, кога ќе умреше некој и престанваше да иде кај некој човек садаката и знаеше дека овој бил себепот да иде кај него садакава. Потоа Аллах Джелешану вели: улаика хумул муъминуна хаққа. И тие се на вистина прави верници, вистински верници кои ги имаат овие сифати и овие својства во негов живот. Затоа верникот треба да се окити, треба кај него да зема многу добри сифати и својства, да ги напред до совршенство. Ова вера не е само кога имаме мие потреба. Ова вера треба верникот да ја живее цел негов живот додека се пресели во ахирет. Во секое едно место, во секое едно време. Како слушаме денеска многу дека ова време, ова нешто не е за ова време. Ова нешто не е за ова место. Овај менхедж, овај дин, овие прописи од дин не се за ова место. Овај дин е од секогаш, од пегамбер алейхиселам до кијамет. И за секогаш во секое едно место и за сите луѓе динот е исти. Не треба да има никаква промена во динот. Ако кажеш дека ова не е за сега, ти имаш голем ноксан. Ти имаш голем проблем ке тебе во твое верување. Кажеш дека верата на Аллах Джелешану и сунето на пегамбер алейхиселам не се совршени. Дека ти имаш нешто друго плюс да додаш во ова вера. Не си ти никој и ништо да го направиш теа нешто. Зато, иншалла, верниците да се трудат. Никогаш да не се подприме и да бараме спас во голема група. Деме како не сме многу, не сме успешни. Не. Та суннетуллах, суннето на Аллах покажал обратно. Мала група се тие на верници, што ќе бидат успешни. Пегамбер алейхиселам во хадис вели: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون على الحق لا يضرهم من خذلهم وفي رواية من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Нема да престани една скупина од мојот уммет, нема да престани да биде на хак, на вистината и ќе се гледат таа скупина. Нема да им наштети тој што ќе ги остави на цедило, нема да им наштети тој што ќе им сврти грб, или тој што ќе се супростави на ними, а тие се на хакот и ќе бидат така се додека му дојде смртта. Мухаддиси кажат, ваква група ќе имат во секое едно место и во секое едно време до кијамет. Иншалла да бидеме од таа група. Аллах Джелешану да ни поправи наши мани, слабости, пропусти. Сега месец на Рамазан, месец на рахмет. Сите што имаме мие мани, слабости и пропусти, да бараме од Аллах Джелешану да ни ги трни во овај месец, да ги отстрани тие наши мани, слабости и пропусти. И Аллах Джелешану да поправи ситуација на муслимани во цела дујна. Муслимани денеска во многу макат тегова искушение. Денеска ми овде во Рахат или во многу места имат искушение. Најмалу ми е што можеме да направиме, да направиме една дуа. Аллах Джелешану да му олесни на тие муслимани, зашто ова судбина му лесно и на нас да не снајди. Аллах Джелешану да поправи ситуација на сите муслимани во целиот свет, иншаллах. Аллах рази да видам, Аллах да ве награди за вашиот сабур што го направите. Иншаллах во друга прилика ќе се видиме повторно. Аллах рази да види. Субханак Аллах. Аллах шпërblet. Inshallah përfitum diçka prej këtyre fjalëve të arta dhe shembujve të shkëlqyer të cilët i përmendi Hoxha, e sidomos në kohën e sotit, në këtë muaj mëshirës, durimit, shpërblimit dhe fitimit. Inshallah na vajmë dobi këto fjalë. Do t'japim fjalës na freskoj edhe pak në sa fjalë të Hoxha jemi nderuar dhe Xhetë Misha, ndërkohë nëse ka dikon ndonjë pyetje, lirisht shënoni dhe na jepni që t'i përgjigjemi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahu shpërblet Hoxhën për të fjalë dhe mësime nga ngjarja e Bedrit. Unë nuk e zgjas vetëm një mesazh që duhet të marrim prej historisë tonë të muslimanëve,
vëllezër dhe xhamat i nderuar, është ajo se ngjarjet në Kur'an që Allahu ne ka përmend janë sisteme. Andaj muslimanët në të ardhmen do të jetojnë shumë bedra tjera. Edhe muslimanët për çdo ditë në çdo vend jetojnë bedra tjera. Andaj Allahu ka qenë me ata njerëzit se ata kanë qenë me Allahun. Kur njerëzit apo na muslimanët i largu prej Allahut, Allahu largohet për tyre. Edhe s'vjen ndihma e Allahut. Edhe nuk vjen ndihma e Allahut. Andaj vëllezër, prej komandantit suprem të muslimanëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo ngjarje ka filluar kur ardh në Bedr, e cila është 200 kilometra prej Medinës. 200 kilometra prej Medinës, shkretir, Ramazan, të uritur, të etur, pa ushqim e pa pije, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet sahabët, i kanë thonë: "O i dërguari i Allahut, në këtë vend që je ndal, a është kjo strategji lufte apo Allahu të ka ndalë këtu?" I ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam strategji lufte. E i ka thonë Huzejnja, ai shok i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Zotit, o i dërguari i Allahut, atar ujin që është ky pus në Bedr, prishi këto puse, prishe pusin edhe merë ujin për veti, e mos ja ule mushrikëve, dhe i pari i vram për i mushrikëve ka qenë në pus." Andaj vëllezër, kjo tregon se ata kanë qenë në raport ndërsjellë mes veti, i kanë ndruar mendimet dhe kanë qenë të hapur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka pas ndonjë person burr të cilët i kanë pas frikë njerëz dhe frikë respekt, sikur që i kanë pas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po kjo është mesazh nga lufta e Bedrit, një prej mesazheve që e përmendëm. Andaj edhe do të kalojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në pjesën e pyetjeve dhe përgjigjeve, sikur që japim fjalën tash profesorit Lilian. Jemi duke pritende pyetje, nëse ka pyetje ju lutemi vjeni pyetjet. E kemi një pyetje që hoxha do t'i përgjigjet. Pyetja është: sa recate i ka teravia? A ka rregull se si dhe si me e fal? Në pyetje që banë shpesh herë në këtë xhamire të muslimanëve tu, se i përket namazit tarawih, do me thonë në gjuhën arabe rahatlak. Prej asaj e mërë në vesh se çka do me thonë tarawih. Tarawih do me thonë rahatlak, a sa raqate i ka taravia, nuk është interesant sa raqate i ka taravia. Është interesant në fe islame sa s'gjatë taravia. Me islam të Muhammedit a.s., të Ebu Bekrit e të Omerit, po flasë muslimanve të parë që Allah i kënë razi me ato, me rëndësi ka qenë taravia më kone gjatë, sa që në kohën e sahabëve o gjemat, taravia asos në kohën e sifirit. Në kohën e sahabëve, taravia asos në kohën e sifirit, që që nuk ka pas nevoj në të vakt edhe namaznate me falë ata. Si kënë kohën e sotit tash në dhëtët e fundit, e falin taravien dhe ka namaznate. Atëherë në të vakt hisë janë nërë ata. Në kohën e sifirit e nësos, e tash kër e kanë sos në kohën e sifirit, janë lodhë musliman 8 raqate i kanë falë, s'pariher. E mbrapa i kanë falë 20, e mbrapa i kanë falë 36. Edhe nuk është më rëndësia i falë 8, a 20, a 36. 36 dhe të na nuk është e njohë, hiq. Nga se vesh numër 36 mi menduhe, mi një, shumë i duke njerëzë. Të na i falin 20, ama për fatë keq e dina se si i falin. Pak janë ato xhamia që të 20 bërëm që i falin me nga një ajet kadar. Ato xhamia të na në Shkup që i falin 20, e dal gadal i kanë disafe sikur në Sultamurat. Për fatë keq, i kanë disafe sikur në Sultamurat, se i duken shumë kadal. E ato xhamia që i falin 20, e për 17 minuta që i falin rekord, ato e dim që janë full me xhamat. E tash kjo ka qenë taravih në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në kohën e sahabëve, Allahu na bashkangjit me ata dhe ju dha sabër muslimanëve me kuptu fen sikur që kanë kuptuar ata. Allah shumë e thoshë. Një pyetje tjetër: pse muslimanët në kohën e Muhamedit a.s. ishin të bashkuar, kurse sot pse nuk janë? Si e komentoni këtë pyetje, o i nderuar?
Ova dobro prašenje. Jedan od себепите што денеска муслиманите се разединети, не се соединети како на битка на Бедар, како време на пегамбар алейхиссалам или тие битки, еден од себепите го кажавме во тој дерс, тие сифати кои што муслиманите ги имале во тоа време, денеска муслиманите ги немаат во ова време. Денеска муслиманот не се земат со негов дин да го учи негов дин. Муслиманот денеска не го позна неговиот дин. Кога муслиманот би го спознал неговиот дин тамам, кога би ги спознал тие требности што ги имат ова вера, кога би ги спознал тие нешта, тие добри нешта што ги имат ова вера, никогаш нема муслиманите да се разединат. Али од непознавањето на ова вера иде дојде проблеми денеска. Слично во прашање денеска муслиманот се замара со нешто ситно, а тој нема нешто крупно. Еден од примерите денеска многу браќа ќе се зема цел месец со таравија намаз, колку рекати има, што има, како се глана ваму таму, тој никогаш нема да дојде во џамија. Тој не е во сабат во џамија. Само за таравија и ова го интересира и мисли дека се ослободил од одговорноста негова. Мисли дека излегла обврската негова за овој ден, ова не е точно. Сите овие слабости, овие разединитости од непознавање на ова вера и од тежината што иде, од самата тежина што иде на тие прописи и на тие нешта што човек малку треба и да вложи во овој ден. Овој ден не е дошол лесно и нема повторно да излезе лесно. Муслиманите треба да работат, да се трудат за денот да се вратат и муслиманите да се спојат. Аллах разбира. Allah shullet për të këshilla dobishme. Pyetja radhës është në sa mënyra falet namazi i vitrit. Shumë prej formave të ndryshme të faljes ne i ka mësuar neve i dërgumi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mas parina në fen ton islame krejt sene që ka i mësojna prej Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Edhe muslimani çdo gjë që bën prej fes e ka të dokumentuar, të argumentuar me fe, me hadith, me fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I dërgumi Allahut vitrin ndonjëherë e ka fal 3 recate ngjitas, pa u ullën të shahud, është lidh Allahu Akbar, e ka fal një recat, të dytin, të tretin, në recatin e tret, kur ka rënë ruku, mas rukus është ngrit në kiam, semi Allahu limen hamide, i ka që durt, edhe ka bodoan, Allahu me hdina fi men hedejt, sikur që transmeton këta, një pi vetët e kumpa, gjyshin tem, sallallahu sallam, duke e bë këtë dua në kiam. Madje sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë i ka fal 5 recate ngjitas apo 7 ngjitas, ndonjëherë gjatë natës nuk janë mësuar xhamati, edhe ndonjëherë e ka fal vitrin 2 plus 1, i ka fal 2 recate, është ulën të shahut, në uljen e ka lexuar tejatin, salavatet, duat, ka dhënë selam, është thu edhe një recat tjetër në fund. E ka fal, prap kur ka ra në ruku, edhe është ngrit për ruku, semi Allahu limen hamide, i ka ngrit durt edhe ka bë duan e kunutit. Këto janë format që ka fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vitrin, edhe muslimani duhet të praktiku her atë që e përmendëm sfari her këtë fundi që e përmendëm, me ata i bashkon të gjitha hadithet, edhe nuk ka kundërshtim mes veti. Kjo është e vërteta për punën e vetit. Allahu dhe muslim. Allah shullet, e kemi një pyetje interesant. A mundet motra muslimane sot të shkollohet? Si e komentoni këtë pyetje hoxhin dërguar? Alhamdulillah. Jo motra muslimane, për të gjithë njerëzit musliman, dhe më thonë, duhet të arsimohet. Duhet muslimani të arsimohet, dhe këto hin edhe motra muslimane, edhe gruja, edhe gjinja femrore e muslimanëve duhet më shkolluar. Edhe tash, sa i përket punës shkollimit,
edhe jo vetëm shkollimi në këtë dunjë që ne jetojmë sot, nëse kushtet neve nuk na mundsojnë ndonjëherë, atëherë duhet muslimani me gjithë zgjidhje tjera. Na muslimanët jemi të obliguar të gjithë në këtë sistem që jetojmë sot këtu. Me këtë sistem që jetojmë sot këtu, të gjithë jemi të obliguar me gjithë zgjidhje tjera, të cilat zgjidhje do të na largojnë neve prej asaj e cila është e keqe. Nëse një vajzë muslimane e cila në shkollën fillore ka pas sukses, edhe e din në mërmendja mbi 90% se ajo do të mëson, atëherë ka fetfat të veçanta të dietarëve të hoxhallarëve për ato lloj njerëzi. Mirpo shkollimi i muslimanëve duhet të bëhet në mënyrë të zgjedhur, sikur që thonë banorët e Medinës, një shembull, atë në Medinë atje, hurmat ku të hanë do të mi hangër një nga një, nuk janë bërë hurmat mi hangër për njerë. Edhe në këtë botë na, për fat këtë shqiptar të pari, në kujtohet me një kohë, në trend ishte me shku në medicinë, mule me shku në medicinë krejt. Në trend tash është me shku në ekonomi, mule me shku në ekonomi krejt. Kjo është ajo që është për fat keq edhe në biznes të shqiptarët, edhe në fabrikat të shqiptarët, edhe në trendet të shqiptarët. Madje kjo ka mrirë të xhallat. Çfarë derse mojnë xhallat? Futja një trend me mojt, sikur që ima filani ka shumë vjufsa, shumë përcjellës në YouTube, mole me mojt sikur çaj. Për fat keq, kjo është prapamëturia të na që është, duhet më shkollu motrat muslimane edhe meshkët musliman edhe të udhëzuar edhe krejt, mi për mënyrë të zgjedhur. Tash vëllazër, nëse është në Gelafsh, në shkollë, si ka shku shkolla hiç, edhe don me njofsi me fut medicinë, po nuk shkon kjo, pse ka shku kojshika. Nuk shkon kjo me Zot, por duhet të zgjedhen njerëzit edhe të zgjedhet profesioni. Nëse njeriu zgjedhet, edhe ka është fetar, i ka frikë Allahut, nuk ka devijuar në shkollë, madje o vëllazër, unë njoh njerëz edhe për mua, si Recep, gjimnazi apo se vetë më udhëzua. Kum dash më shkon në medrese, s'kum shkon në medrese, s'kum ditë me lezu Kur'an. Gjimnazi apo mësimet e gjimnazit. Në vitin e parë, në gjuhë shqipe, mësohet ngjarja e Jusufit sallallahu alaihi wasallam. Është bërë sebeb për më udhëzua. Elhamdulillah. Edhe njoh vllaznik tjerë plot që udhëzojnë në gjimnaz. Jo në medrese, në gjimnaz udhëzojnë njerëzit, që nuk do të thonë që mos më shkollon njeriu. As motrat muslimane mos më shkolluar, ama duhet të zgjidhet. E tash, unë njoh njerëz të tjerë. Njoh edhe musliman edhe muslimane plot të vëllezër. Që s'janë kanë për ato shkolla, që kanë shu 4 vite në shkolla me një fletore. A që ajo, motër muslimane pas ka me konë ajo e cile pas ka me konë arsimume, tash përgjigja për ta është ma mirë pa babën e vetë me spequna të shkolla. Nëse shkoj me një fletore 4 vite, edhe dita e mirë prej sabah shikohet, atër nuk është ajo motër muslimane për më shkollua. E në veçanti, nëse lajmet i vinë në vesh babës, ai nuk interesohet asnjëherë. 4 vjet nuk e nje kujdestari hiç. 4 vjet nuk e nje kujdestari hiç. As i kujdeset për vajzën e vet. A thu vallë, është duke u arsimua ajo vajzë muslimane? A thu vallë, është duke u arsimua ajo vajzë muslimane? Apo kur shkon në shtëpinë e vet, nuk i intereson babës kunjer, a ka marr 5 apo a ka marr 1, sikur që thuhet të shqiptar. Nëse merr 5 që vajza apo djali në shkollë, nana dhe baba i thonë, po për veti e kje. A kupton çfarë kuraja joku? Për veti e kje, do më thonë, s'ka hiç kur gjoj, për veti e kje, për neve se kje. Nëse merr njësh e dysh, gjithë janë çështu të tillë. Andaj vëllazër, arsimimi bëhet të na musliman, mi po në mënyrë selektume. Mënyrë selektume. Kjo ka qenë mënyra më moderne, më falni ndoshta e zoti pak, mënyra më moderne e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka zgjedh talentet e muslimanëve. Hasan ibn Thabit i vëllazër ka qenë një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka obliguar Muhamedin për 2 javë ka mësuar jehudishtët. Gjuha hebraike nuk ka dashur, ka pas armiq, e ka mësuar për 2 javë gjuhën e armikut. E sot vëllazër, sa ju duhet njerëz me shkënistos një shkollë. Andaj janë të obliguar musliman mandje me ndihmu me zeqat. Janë të obliguar musliman me hap shkolla. Vetë në musliman me gjithë zgjidhje, shkolla private me pas. E jo me ardhë vëllazër Sulejman Xhit e Turqisë me mbledh neve parat e pasunikut këtu pari. Sikur që vinë, jo mbledhin parat edhe nuk i japin për çka, po vetëm një farë edukate etike i japin. E ku mëna musliman të vëllazër? Mi po për fat keq kjo është një mesazh dhe të pyetësi, edhe dhe të ata që ndëgjojnë tash për muslimanëve, nëse njohin pasunik të muslimanëve, që japin pasuninë e vet për pelivana, e për sportista, edhe japin pasuninë e vet për lloj raste sociale që duhet më ndihmue. Mi po, para se gjithash duhet më ndihmue rastet
që kanë nevojë muslimant në mënyrë selektuar me arsimue. Qoftë ajo femër muslimane, qoftë ai mashkull musliman, mirë po i zgjedhur tjetë ai. Ta zgjedh ndonjë hoxh i cili ka frikë Allahut. Ta zgjedh ndonjë mezhlis i muslimanëve që i kanë frikë Allahut, atë person që ja njohin performancat e jo vetëm me quë musliman, edhe muslimane ka mos në për shkolla, edhe dim se si na kthehen neve muslimanëve. Dhe sa për dia vëllazër. Na kemi Kosovën, nuk e kemi Kosovën lart, apo? Në vitin 1967 ishte dhënë Universiteti i Kosovës, apo? Tash muslimanët në botë apo këtu pari shqiptar kanë kriju kuadrat veta. Çka boni tita me atë shkollë që u dha muslimanëve? Me atë shkollë që u dha 80% në atë kohë i boni ateista. Andaj duhet me ditë se arsimimi është i mirë, mirë po jo ateizmi i mirë. Arsimimi është i mirë, ama jo të kthehen kundra muslimanëve. Na duhen njerëzit të arsimum, po të cilët i kanë frikë Allahut subhanahu wa taala, jo njerëzit pa të arsimum, të cilët kanë tallën, bëjnë hajgare me muslimanë në dunja, apo bëjnë hajgare me njerëzije. Allah dhe mësmiri. Allah shpëlej të gjëmë. Shpresojmë që popullatët janë të bedisohet për rëndësinë e shkollës edhe për këto porosi që një dhe hoxha. Në lidhje me terminologjin, kemi pakës keq kuptim, kështu që më intereson çka është fjala vehabi dhe çka është ndryshimi mes vehabive dhe sunitëve. Sot jetojna në kohën e mediumeve, ku mendimet tona për fat keq formohen prej mediumeve. Edhe në shumicën e rasteve formohen paramendo prej mediumeve armike, sikur që është Citeli për shembull. Edhe sikur që është Telma, edhe sikur që janë televizionet plot shkijeve, edhe sikur që është Pinki në Serbi, edhe RTS-ja e Serbisë, edhe tjerat, për fat keq do shqiptar i shpionat e Miloshit dhe të Udbës i kanë përkthyer këto terme, edhe neve muslimanëve në këto troje shqiptar edhe bosnjak që jemi therr për shkijet që kanë dashur në kohën e Obrilovicit 1952 në vëllazër. Me na quhet të gjithë në Turqi ama kena met edhe kena met çdo herë therr për njerëzit, tash do njerëzit që kanë shumë mjekët edhe sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që na shohin fotografi tash se xhallat e më parë shumë këtë kanë pas mjekra. Madje këto troje, nëse nuk i pas mjekër, hoxh në atë kohën e Osmanlive s'u një bë kur, imam s'u ki dal kur, hoxh pa mjekër s'ka pas kur. I quajnë njerëzit Vahabi. Vahabi e dini çka është? Wahhab është emri i Allahut. Ai i cili dhuron, Allah i ne ka dhuru jetën edhe. Wahhab. Ata një hoxh në Arabi i cili quhet Muhammed ibn Abdul Wahhab, para 250 viteve e ka formuar në Arabin në atë kohë shariatin e Allahut. I ka luftuar britanes, edhe vorajit, edhe dervishat, edhe rafidit shia, e ka formuar shariatin e Allahut. Qabën e ka pastru pi vorrave, edhe Medinën e Muhamedit sallallahu ku shkojnë haxhilet e din xhamin e pejgamberit sallallahu e ka pastru prej vorrave, ka se kanë adhuru njerëzit vorra atje, tavaf për borë vorrave dervisht. E ka pastru prej dervishave e ju ka i ardh inati Britanisë e jahudive edhe dunjas, andaj e kanë qitë këtë term. Asa për dije në kohën më bashkohore tash, në dhejtave nuk është njoft kema. Jam i udhëzuar prej 94-tës, fali namaz. 94, 95, 96, deri në vitin 2000. Bile deri në vitin 2001, të të namazodëri, nuk ka qenë i njohur emri Vahabi. Mas 2000-shës, për mes Citelit edhe Vatasit, është bë e njohur në trojet tona, po flasë Macedoni, po edhe në Balkan, Magjan, në Bosnje, për mes shkijeve, është përhap termi Vahabi, në veçantin Sanxhak. Vahabi, tash është fut edhe të këto krijetarët e meshihatëve të natë të cilët janë vazhdim i Udbës, e cila Udbë o vëllazër akoma ekziston. Shërbimet sekrete, Kosi, edhe Udba akoma ekzistojnë, se ata nuk kanë punu me këpaq. As që kanë hap ato tunele, ata janë marrë me informata dhe me skandale, edhe ata vazhdojnë një marrë pare njerëzve, edhe akoma ka njerëzi të të na bas lustrimit që halasi kanë qitë edhe i qojnë njerëzit prej një partije me dalë tjetër. Nuk është largë prej neve transferimi i kretarit bashkisë islame prej PDSH-s në BDI. Prej PDSH-s në partinë e BDI-s, që ata jo vëllezër i shpikin këto sende, ata vetë janë njerëzit të sektave, e jo muslimant me mjekra nuk janë njerëzit të sektave. Allah dhe mas miri. Allah shpëlbet për durimin dhe vëmendjen.
Inshallah ju bën dobi këto informata që i morët. Neve me kaq do ta mbarojmë. Nëse ka dikush tjetër ndonjë pyetje tjetër, lirisht në mbetet edhe mbas tribunës. Me kaq që mbarojmë, Allah e shpërblet. Selam aleikum wa rahmatullah.